ho andevozin'olo avao ve, ho janahin'olo avao ve, sa mba hametraka am'izay koa tsika zany hoe zao alohan'ny alanay amin'ny tany toy zao ny raha napetrakinay a Toliara eto, alohan'ny alanay amin'ny tany toy zao ny napetrakinay a Madagasikara eto. Io re mandreny izy kizandry lalarana bavy jiaby hitanareo zatra agnatin'ny studio Rex podcast fa za io Toliara ty ke invitetsika niany zegny tsy azo fa fanapera fa inareo fa maromaro olo mahay izy presque ko fa inareo ino cause arovany io de korokoragna zay eto niany ty zegny kasiky raha zay zegny karakory anao zokinaka. Tsara avao ka tsatranao aloha nanasa am'zao raha zao tsy nisalasala ny antso hoe an-tanàna zay anao zao ka mety manao koa lafa nifankahita atsika mety occasion ma zao mety nisy plan tiatsika natao taloha fa tsy zao ny occasion de ararotsika am'zao zany. De za zegny kaiky anao zegny satria hitako zegny mare zegny adinao zegny amin'ny réseaux sociaux zy resaka fitakegna état fédéral ty zegny. Ya. De tsy tsoroko aminao ny marigny fa zegny edy raha nikahiko anao eto zegny tsy hikoragna raha za tia ny marigny zegny ary fahaila koa za tia koragna ndraiky anao zegny fôtony fahaila nahitavako anao zegny miady agnatin'ny raha ty zay tegna marigny aminany. Direct fa andeha le sujet zegny nikoragnatsika. Nikoragnatsika zegny kasiky fitakegna état fédéral ty zegny. De question naka voalohany fa elaela nahitavako anao zegny nitaky izy ty tsendriky nisy olo nitaky état fédéral io ty agnatin'ny réseaux sociaux tao anao fa nagnabiagna CGE io tam'zay koa tsendriky nisy olo intéressé zegny anao fa nivolagna état fédéral tokony atsika ma tokony magnano état fédéral fa io mety amin'ny firenena atsika de ino zegny antony natonga anao zegny nitaky raha io nefa tsendriky nisy olo terre tamy raha zegny ino zegny poussé anao sa misy intérêt anao manokana agnatin'le raha sa tombontsoan'ny vahoaka jiaby sa karakory. Tendwave tsy ny fa plateforme fandefasagna vola baka mazava mandeha Madagasikara ty vola rehefa anareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money, M-vola, RTL Money sécurisé tsara tsisy raha atahoranareo fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagasikara ty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Fa hitanareo zegny manofanareo jeu ty zegny fa miaraka miasa ndraiky Sendwave anareo koa fandefa vola amin'ny la famillenareo na manofanareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofanareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus 10 € fa hitanao zany nisy fotoa zany natao resabe ty resaka hoe décentralisation ty décentralisation tsy haiko natadinareo tamin'ny 2023 neza nisy tamin'ny fifidianana natao resaky décentralisation isaky misy fifidiana de presque ny mpanao politique zay teo latsaka zay teo lany président io mivolagna zay toujours mampiasa an'izay hoe resaka hoe décentralisation satria haindreo fa ny vahoaka ty amin'ny faritry de mangetaheta ny fitsinjaram-pahefana io hoe fahazahoana minimum na ino ty fahefana afana manapaky mangalaky ny décision sy ny tariny zay hetaheta ny vahoaka zay nefa hararaotindreo de lafa tena atao zany diniky état unitaire avao ny afaran'le resaky le décentralisation zany natao fitaova politique de am'izay fotoana zay osako aoka zay ny fampiasana ny décentralisation ho fitaova politique ho famitapitany vahoaka aoka ny fanararaota ny hetahetan'ny vahoaka hahazo ny raha hoe mba metimety aminy hajano am'izay de ny solution hitako zany tamin'io raha araky ny eritrerety na ny araky ny vision de hoe aleo raha toy tonga de fédéralisme ny adivatsika zay natonga izy zay loha nitaka fa izy tsisy intérêt anao manokana na hoe anao mitady pouvoir hoe mahatonga anao zay magnano magnetsiketsika vahoaka zay raha io mitady pouvoir manao koa moa ivolanana zany ny pouvoir zao anisan'ny vahoaky zay ngamba ny ampaniazany ndesika manazava azy kokoa zao anisan'ny vahoaky la mitady pouvoir aho dikan'izay mitady pouvoir amin'ny mahavahoaka le pouvoir ahafahako manday am'izay ny traiky fananako hoe zao ny mety manako hoe aminay amin'ny faritany Toliara toy zao mety amin'ny faritany Toliara zay tsy tovizany amin'ny faritany Diego zay tsy tovizany amin'ny Tananarivo ka la ohatsy ka hoe resaka hoe mila pouvoir ho an'ny vahoaky zay no tadiaviko eto aloha zay ny takeko an'le fédéralisme tsy le tombotsoa manokana io zay tombotsoa manokana moa la ohatsy ka hataoko hoe hampitoviziko amin'ny malagasy ankapobeny afaka ambara fa ny tafavoaka avao ny zao tsy mpanakarena mpanefoefo fa ny tafavoaka avao ny donc tombotsoa manokana moa zany ino zao fa retraite henany io manambaly mananjana donc tsy misy resaka tombotsoa manokana zany tsy mitovy amin'le fitadiavan'olo hafa fa tombotsoa ho an'olo abiaby no katsahiko eto aloha tombotsoa manokana hatreto antsika mbo mitaky ho an'le constitution fédérale fa tsy mitaky ho an'ny place politique raiky efa misy zay mokana tiako volagny eto le place politique zegny hoe anao mody mitaky raha zegny mba azahoana place politique karaha fataon'ny politicien sasany mody midefendre cause araiky eto midefendre cause araiky ambadiky iny fois maizagna poste vava mifody tsisy raha de atao tsy hita foeky vahoaka jiaby
ohatra ny hoe mavandivandy raha karaha zay zegny andeha midika olo fo zegny. Oui, azo. Malheureusement zay no matetiky piseho eto. Zay fitapitaka politique zay ary mampalahelo hitanao zay no nataondreo hoe zay ny politique eto Madagasikara. De ohatrany hoe lasa raha normalisé zany le raha hoe ino fitapitaka vahoaka, ino fitapitaka raha mba hazahoa place iny. Ohatrany hoe zay zany ny hoe seul et unique fomba fanaova politique misy amintsika Madagasikara. Magnasary martyr voalohany de exactement. De question-naka magnaraka amizay zegny zokinaka karakory zegny le position-ny vahoaka ny toliara zegny ankapobeny zegny amile fitakiagna état fédéral ty magneky marô sa mbola misy sasa miziriziry idoko agnatin'ny état unitaire. Vahoaka ny toliara mazava ho azy fa manenky an'io fédéralisme io. Ny olobenay eto toliara anie nitarika ny fédéralisme io voalohany tany. Raha tsy resaka ny dadabe Monjajony aho. Raha tsy resaka ny tompoko lahy la Gaston zay ireo mpianaka ireo no voatifitsy. Ny raiky maty, ny raiky voatifitsy tam'tomony. Ny ankoatsiny ny mpitolona hafa zay nandeha mazava ho azy fa toliara fondamentalement fédéraliste. Tsy afaky lavitsika zany. Fa ny lala homba amin'iny no somary ny sarotsarotsy ary ataoko fa am'izao tsika miresaky zao fa mi-avancé be am'izay le vahoaky ny toliara amin'ny fahaizany mikasika ny fédéralisme ary mivomaiky ny halaliky ny faniria sy ny fitakia ny fédéralisme amintsika miresaky zao. Nivolagna anao teo fa la Gaston ndraiky Monjajony zegny navoatifitry tamin'ny fitakiagna azy io tamin'ny époque tagny. De question-naka eto amizay zegny isaka niany ty rango nitakiandreo état fédéral zay nagnino à chaque fois misy olo zegny amin'ny époque tsy mitovy mitaky état fédéral ao Madagasikara eto izy koa volaninao soit miafara amin'ny élimination physique soit zay miafara amin'ny sabotage soit miafara amin'ny diabolisation. Io fo zegny nagnino ino ma le problème n'état fédéral io zay koa apetraka Madagasikara eto fa toujours le gnan'olo mitaky raha io zegny même anao zao ty za sûr fa misy olo tia mono anao. Misy olo misy raha karaha zegny hoe sa le idéologie menacé olo maro sa ino tsara le raha zay mahatonga le raha karaha zegny. Misy ny olo zay nahatakatsy ny hitanjaka ny le fahefana hatramizay no hovery amin'ny fahefana io no hovery tombotsoa koa aza. La ohatsy ka tafapetraky io état fédéral io raha fa ny haindreo hatramizay io ka androany tsy mahagaga la ohatsy ka misy ndraiky zany ny manahaka anay tsy zaho raiky avao fa eran'ny faritany maro mihitsy mitaky an'io état fédéral io de mandeha ndraiky le diabolisation, mandeha ndraiky le menaces, mandeha ndraiky le karazan-draha manahaka an'izay mba tsy hatanteraka an'io état fédéral. Zay no ino moa ty zay ny constatation hitako fa am'toy indray mitoraka toy tsy mitovy le fandehan'le combat eto, tsy mitovy le époque isehoan'ny le combat koa. La ataoko tamin'ny fotoan'androny ny resaka communication de tsy nisy loatsy tamin'ny fotoan'androny. Zany hoe le combat déjà ny fitakiana ny état fédéral de ny centralisé va uniquement Antananarivo tao satria any no nanaovany le concertation nationale raha tsy ankany le 31 mars 1992 iny io zay nahafatan'ny la Gaston sy raha mazava ho azy sy dadabe Monjajony centralisé any. Am'toy indray mitoraka toy mandeha ny réseaux sociaux, mandeha ny communication zany hoe ny fitakian'io état fédéral io tsy juste concentré Antananarivo ary la tsy haiko na constaté vanao fa Antananarivo mihitsy aza mbola tsy misy an'io fitakian'io état fédéral io. Zay raha ndegny taniako anao baka io. Par rapport amin'ny faritany hoe. Ke mitegna anao tompiny zegny. Anao zegny hoe tsy mavozo anao hoe fa io avao hoe tsy anao zegny ho cible principal zegny amin'ny fitakiagna état fédéral te Madagasikara eto karaha raha nazo Monjajony zay. Anao zay sa tsy jerinao zay fa namboarinao hoe fa za itaky état fédéral ty na maty za aminanty na ivonendreo olo centraliste aby io zegny za. Hoe tsy magnino sa karakory zegny le idéologienao zegny am'le raha zegny. Io moa volaniko iny hoe ny époque tsy mitovy. L'époque isehoan'ny fitakian'ny fédéralisme am'izao sy ny époque nisehoan'ny fitakia fédéralisme taloha tsy mitovy. Na le contexte koa tsy mitovy. Tamin'ny fotoanany nareo tamin'ireo nitaky état fédéral tsy fitondrana enfin par intérim moa ny fiantsoantsika azy am'izao. Tamin'ny fotoan'ny takian'ireny nisy mpitondra en place eo. Misy institution normale. Misy institution en place teo voilà. Fa nisy an'le concertation zany de en plus mbo mafonja soa le resaky décentralisation, le resaky état unitaire ary mbo tsy avy amintsika miresaky zao ny état unitaire efa tonga à bout de souffle. Tampitsy nivandy ny état unitaire amin'ny fanampanantenana hoe hampandroso an'i Madagasikara. Zay ny contexte misy amintsika am'izao. Nefa izay contexte zay mazava ho azy fa ny olo zay maniry an'io hipetrahany état fédéral na maniry mba ahazo au minimum zany le ino ty le indépendance
par rapport amin'ny faritany misy azy eran'ny Madagasikara. Ka manontany anao hoe ho menacé non menacé dikan'izay menacé ny vahoaka malagasy. Zay ngamba ny azoko ambara. Menacé amin'ny vahoaka malagasy de asakasakin'izay menacé eo am'izay koa fa masaky miady amin'ny vahoaka malagasy zany ila ohatsy ka menacé ny olo manahaka azy tsy zao raiky avao fa ny olo mitaky fédéralisme iabiaby. Zay ngamba ny azoko ambara. De nisy am'izay koa zegny ino ty émission nataonao. Misy étape efatra nazavenao tagnatin'ny émission mikasiky fitakagna état fédéral ty zegny. Agnatin'ny étape nazavenao io zegny misy diabolisation volagninao, misy maromaro efatra rô zegny. De aia amin'ny étape zegny misy atsika joty zegny izy koa zegny araka fa constatation anao zegny amin'ny réalité misy agnatin'ny fitakagna ty. Ataoko rappel kelikely le étape efatsy nivolaniko moa tamin'iny hoe mba tsy hatanteraka an'le état fédéral reto olo zay contre le état fédéral na pro état unitaire moa zay atsovantsika azy tsy manino. De ny étape voalohany diabolisation aloha voalohany hoe ny état fédéraly mampisarabazana tsy zakan'ny malagasy tsy mety amintsika malagasy io sy ny tariny adimpoko tsy mpoliatsika igny fa toujours zay avao am'seho. De le deuxième étape mampiboaka am'izay le karazana manampahaiza pro état unitaire. Voilà, hampiboaky faux éléments. Mampiasa an'le crédibilité amin'ny hoe manampahaiza azy. Amin'ny resaka administration, manahaky l'exemple natonga n'iny vidéo nataoko iny zao, amin'ny resaka administration, hampiboaka an'ireny, hampiboaka koa hisy koa ny économiste koa, pro état unitaire, hivola manao zao hanome mot technique zany, hanararotsany le malagasy havatsika, zay tsy maharaka an'iny. Zao koa naresahanao amin'ny resaka économiste mazava ho azy fa tsy ho resiko zay olo zay raha hanaovako débat. Fa ny tiako hanambara amin'iny avao zany hoe reto olo reto aloha zany ny anatin'ny deuxième étape. Ny troisième étape am'izay de le hoe hampiadia am'izay tsika samitsika avy aty amin'ny faritsy hamoro andian'olo pro état unitaire reo de hamoro andian'olo pro état fédéral. De zay am'izay zany no hisy. Ka mino fa manomboky miditra am'izay troisième étape zay tsika zao. Amin'ny troisième étape zao. Mariky fa ny quatrième étape de le mitady an'le prétexte baka am'toy résultat ny toy troisième étape toy de mitady an'le prétexte hoe non grave raha toy aleo supprimatsika ny concertation nationale, enfin bref. En tout cas raha ohatsy ka masaky vatana reto olo pro état unitaire reto de angandro sandeha io concertation nationale io sy ny vote constitutionnel. Fa tsy haiko na mety mbo resatsika lalidaliky bebe kokoa ngamba momba zay. Bon, eto amin'ny vote constitutionnel eto. Za sura fa raha zay tsara nisy ta Madagasikara teto le vote constitutionnel. Question naka voalohany agnatin'izay am'zay zay ino natonga Madagasikara io tsara nisy raha zay jusqu'à aujourd'hui nefa le raha afaka natao. Non, le vote constitutionnel zany hoe fazava kelikely le vote constitutionnel zany le hoe misy proposition na constitution, projet de constitution raiky roa na telo de iny constitution telo am'izay no amea ny vahoaka hifidy azy. Tsy zay moa le voilà. Ka amin'io fotoa tam fotoa ny antony tsy nampisy an'io hatram'izay de satria reto olo reto zay pro anti état unitaire ty no mana ny fahefana teo. Donc reto mbo matanjaka am'izao lera resatsika zao ny fa faible tanteraky reto olo reto. Mety hamitaky vahoaka zao la mivola fa faible reto olo reto satria reto olo reto effectivement faible rozy politiquement fa tsy afaka misoutenir. Jereo any amin'ny réseaux sociaux fa tsisy olo misoutenir zany état unitaire zany fa presque mi-contre ny état fédéral avao no misy. Tsy misy olo manao aleo état unitaire satria non ny état fédéral tsy mety satria ny état fédéral fa mahazatsy fa bon zahay amin'ny niveau-nay fa ambadikinay ambaditsika fa hafa. Fa ny antony tsy nampisany le vote constitutionnel justement tam'izay fotoana zay mbonana ny zay pouvoir zay reto tsy nisy ane manahaka an'izao situation misy amintsika zao hoe faritany 10 voire faritany 10,5 mba niteneniko hoe misy ampahany olo Antananarivo avao koa. Mbola d'accord amin'io état fédéral io fa tsy miparty an'le ino moa ty le élite on va dire politique sy élite économique. Zay ngamba no te volany mika tsy misy am'izao tsika miresaka zao heure ny refondation zao heure ny vahoaka malagasy eraky ny faritany ny eraky ny faritany no nahavy an'ty le fitondrano teo aloha ny latsaky. Manahaka an'izay koa ty fitakena ny état fédéral ty ny faritany mihitsy no mitsanga amin'ny lera iresatsika zao mba hampisa ny concertation nationale mba hampisa ny vote constitutionnel. Mahasaky aloha zay olo mametraky hoe référendum constitutionnel raiky avao napetraka ka hoeny satria ho problématique bevata zay. Engany mba tsy ho avy am'izay any. Le référendum io zegny hoe le lalagna raiky fo zegny fa kenaro fa tsy kenaro. Nefa le raha fa io fo, tsisy proposition hafa. Zany oui, raha fa eo de tianaro sa tsy tianaro.
mazava ho azy fa tsy tianay zay ny navy any grève bakany zay io de mbo ataonareo io De raha fa mazava ho azy non mais oh bon quand même ty amizay zay question nakaraha ty somary mafanafana zoknakahy question ty zay karaha ty nagnino za zao zay baka Diogo anao zegny baka Toliara eto atsika mikoragna état fédéraly atsika mifankahazo ya d'accord atsika za zao baka i Majunga mikoragna état fédéraly amin'olo a Tamatavy mifankahazo tsara za zao zay baka Fianarantsoa mikoragna état fédéraly amin'olo a Toliara na amin'olo a Diogo tsisy problème ha fa za zao baka Majunga ikoragna état fédéraly amin'olo a Tananarivo misy problème za zao baka Toliara ikoragna état fédéraly amin'olo a Tananarivo misy problème ino zay mahatonga hoe fa am province dimy io am province tsota baka hoe Tananarivo zareo zay tsy d'accord agnatin'ny état fédéral zay raha telo afaka ambarako mikasika an'izay le hoe Tananarivo raika avao no tsy d'accord amin'ny état fédéral diso zay satria misy déjà olo a Tananarivo koa ne zay ponina ny Tananarivo zany hoe na inino misy a Tananarivo reto olo reto koa hisubira na hisitraka an'izay raha io laha ohatsy ka soa moa hisitraka raha ohatsy ka raty de hisubira nda misy a Tananarivo pour manaiky an'io état fédéral io satria baka mifaritra fa mipetraka ao a Tananarivo donc tsy Tananarivo raika avao am'izay sens zay zany tsy afaka lazaintsika hoe Tananarivo raika avao no contre an'io état fédéral. Par contre ny pour deuxième point justement resaka eto hoe misy amin'ny élite politique économique zay tafapetraka a Tananarivo tafapetraka ao tsy miteny hoe mipetraka noho ny andro samihafa i tafapetraka ao angambany donc mazava eto fa tsy miteny ao hoe ny olo baka ao Tananarivo natify ny Tananarivo mianata tafapetraka ao misy ny olo zay mahita tombotsoa ara économique ara politika ara tsy haiko ara cultural koa tandre misy mila tsy adinitsika ny soft power anatin'io ao fa mety ho sujet hafa ho resantsika manaraka zay no mahazo tombotsoa ka ny olo rehefa matahotsy ho very tombotsoa mazava ho azy fa manao ny ainy tsy ho zavatry mba hiarovana an'io tombotsoan'io de toy raha raiky tsika fédéraliste koa miaro ny tombotsoatsika ka manao koa moa zany tsika tsy anao ny atsika tsy ho zavatry mba hiarovantsika koa ny tombotsoatsika io raha itovizany zao ka reo any tsy manaiky satria matahotsy ny tombotsoandreo ho very angambany ino ny tombotsoandreo tsy haiko fa ny tombotsoa haiko de ny tombotsoa ho antsika malagasy abiaby tsy vaky volo ka ny tombotsoandreo fahitako azy tsy ho antsika malagasy abiaby tsy vaky volo fa ho andreo raika avao ka zay anisany tsy anenkeandreo azy de misy raiky farany le 3 points osako teo de misy le point raiky farany misy koa ny sasany mody tsy mahay an'le hoe ino marina ny avantage hisy am'le fédéralisme tadidio tanatin'ny l'étape voalohany fa zao resaka l'étape voalohany resaka hoe diabolisation nisy an'ireny c'est dommage malheureusement hoe gaz samy gaz zao manao resaka manao hoe nareo godiane tsy mahay raha nareo donjona nareo resaka savon nareo resaka raha sy ny tary nareo mino fa reny olo reny ny tena tsy mahay ny tena fandehany atao hoe fédéralisme fa tsy tsika reny angamba no mila mianatra reny angamba no mila mimpoly ndraiky manontany zay manam-pahaiza amindreo ao na manontany ny olobe ndreo ao manontany makahe ndraiky la ohatsy karaha fa reny amiko no tena tsy mahay ny atao hoe fédéralisme reny ro tsy mahay ary tsy mahay satria manao fihetsiky n'olo tsy nianatra mihitsy am'ireny fiteniteny nataondreo zay tena mamoa fady reny resaky reny ro tena hoe mampiady fo de question nakafarany am'izay karaha ty hoe misy magnapetraka théorie hoe ko naveto volagnindreo natao état fédéral io matin'ny la crise atsika Madagascar eto nefa zegny raha zao koa zay fa niegny ta Madagascar teto nahazo nisy jery Madagascar fa tagnatin'ny la crise edy za tsary nahita hoe fa tamin'ny fotoagna karakory na tamin'ny moment karakory tamin'ny taogna karakory hoe tsy narinesako fa Madagascar tsy tagnatin'ny la crise zay fa tagnatin'ny la crise edy mbo ino koa zay la crise tsy hita tagnatin'ny état unitaire ty ino est-ce que hoe mbo zakatsika hoe isubira hoe izaka la crise zegny amin'ny fagnapitrahana état fédéral io fa sa hoe iegna agnatin'ny la crise fa niegna nahatry zay fo agnatin'ny état unitaire zay fa hitavanao izy fahitako tsy enkeny vahoaka malagasy azy hihanohy hitohy hiaina amin'ny crise zany am'lera iresantsika zao tadidiko soa tamin'ny 2023 zao anisany niaraky amina candidat zay tsy ho tononoko etoa tamin'ireny fotoana donc naharaky tsara ny fandehany fifiliana tamin'ny fifiliana présidentielle tamin'ny 2023 iny volany Andry Rajoelina eo de fa nahay 2 ans toy eo mare zay olony resako an'izay 2 ans toy de vita satria nanino amin'ny fotoana halany ny Andry Rajoelina iny amin'ny fotoana halany azy tamin'ny 2023 io fa tofoka neny vahoaka tamin'io
Jereo tsara fa ino moa nampipasy misy candidat zay haitsika fa ho nilany tam'ireny fotoana reny. Nanantena ino nampanantenany tam'izany? Ny ho tombotsoa ny olo baka amin'ny faritsy. Matoa zay zavatra zay miseho de fa tofoky le vahoaka tamin'ny fotoana iny. Ka crise anatin'iny anatin'ny état unitaire. Androany zany le tady mifehy ny vahoaka malagasy iny lafa niala Andry Rajoelina nivaha. Mbo tsy afaky, mbo tsy niala fa nivaha le tady. Mboeto i. De zaho am'izay zany ny vahoaka manao an'izao hoe ino ny solution hangalantsika mihitsy tanteraka an'toy tady toy. Tsy hisian'io tady io hamehy antsika sasy na tsy hisian'io tady io hoe any fotoa de hisery ndraiky de eto ndraiky tsika. Ino ny solution am'izay. Ka sarotry ny vahoaka malagasy am'izao zao fa nahazo an'iny fahafahana malalaky iny. Sarotry ny anenken'ny malagasy himpoly ndraiky anatina système hoe hampifehy an'iny ndraiky. Enteo moa raha tamin'ny fitondrana tamin'ny Andry Rajoelina tsika tsy niafaka nanao interview manahaka tsy afaka tsika. Zay fotsiny aza. Na izay fotsiny tsy niafaka nanao interview manahaka an'izao. La tamin'ny fitondrana zao tsy niafaka nody ta Madagasikara teto. Question-naka faramparany am'izay zokinaka eto am'ro olobentsika an-tanàna eto. Na io zegny Toliara ty na io Majunga na Diego na Tamatavy na rô zay tsy ary niasanao koragna mikasiky état fédéral ty. Rô mpagnano politiky re mandreny volagniny olobe tsy haiko nino rô olo managna fahefagna. Ya, matetiky boka atao olobe rô io. Rô tsy ary niasagna koragna agnatin'ny fitakiagna état fédéral ty, rô tsy ary niasagna koragna amin'ny raha marary ny vahoaka agnatin'ny tanàna misy rô. Araka fahitavanao réalité misy zegny amintsika zao marary agnatin'ny crise agnatin'ny état unitaire ty. Ino mahatonga hoe rô minia mamody vava, tsy regny koragna nefa fahita fa système ty mamono vahoaka andrô. Eka. Hitanao rehefa miresaka olobe ty moa zany misy raha constatation raiky tsy maintsy ambara etoa. Satria anisany anomalie amin'ny société tsika. Zay koa ngamba le fanaova politique le hoe fanaova politique ny Madagasikara araka le resaha teo fa tsy haiko aminareo any, tsy haiko aminareo avaratra any fa aminay Toliara eto lafa iha mpanao politique mana place de mivadiky olobe zay. Zany hoe zany zao anany io zany la ohatsy ka afaky ministre, lany ministre aho 30 tao de fa olobe zay. Zany hoe mifangaro am'izay zany anatin'ny sain'olo surtout anatin'ny sain'ny tanora hoe ia le hoe vrai olobe. De lasa le olobe mpanao politique manam-pahefana zay miaraka amin'ny fitondrana amin'iny fotoa iny no lasa olobe. Mazava ho azy fa tsy zay ny tena définition n'olobe. Babako olobe. Ny olobe ny azomanga sy ny tariny reo no atao hoe olobe. Fa tsy ny olo manam-pahefana. Zay moa zany anarany reto. Ka ny olobe mazava ho azy ino moa ny asan'ny olobe mamme an'le génération manaraky mba hitondra an'le fampandrosoa koa fa ny reraky fa reraky. Nefa reto mpanao politique reto zay mahazo place atao olobe koa band 30 tao de atao hoe olobe. Enfin tsy logique zany, tsy olobe ny anarany manam-pahefa oui. Olobe non. Donc zay aloha zany le ataontsika hoe déficit d'identité ananan'ny olobe amin'ny société tsika malagasy am'izao. De raha ohatra am'izay iresaka hoe manino le mpanao politique sy ny tany olobe, fake olobe. Tsy miresaka mikasika an'le état fédéral. Mazava ho azy logique be zany raha re ty état fédéral ty no tafapetraky zany. Raha ty état fédéral ty no tafapetraky de fa tsy mi-existe politiquement zay mpanao politique abiaby hitatsika am'izao scène politique ny malagasy Madagasikara amintsika miresaky zao io. Satria nanino ny fomba nazahoan'ireo fahefa de manome fahefa ny olo mpanome fahefa azy. Nefa le état fédéral de handrava an'izay fahefa ny olo manome fahefa azy zay. Zany hoe fahefa azonao bakany amin'ny fanjakana foibe le antoko politique baka Antananarivo no mametraka andreo manome andreo place etoa. Fa ny vahoakane raha ohatra ka tena amea ny tena hoe firesaha mikasika ny hoe ino manakory ny fahitandreo ny mpanao politique eto maro ny tsy te hifidy andreo sasy. Hain'ireto mpanao politique reto zany de aleony zany mijano amin'le état unitaire satria iny ihany zao no afaka hanome azy fahefa place ndraiky. Fa raha vao tafapetraky état fédéral io maty disparition politique mihitsy gn'andreo tapitry ny
existence politique nreto nreto ary zay mihitsy ny tediavinay satria hampiakatra am'zay le tena tanora te andray andraikitsy zay tsy afaka mahazo sehatry satria tsy miditra anatin' le politique les partis politiques majoritaires misy zay centraliste anatina état unitaire ka zay mahavy an'ireto mpanao politique reto tsy miditra am'zay ary tadidio le troisième étape nresahako aminao zay fanresahako tanatin'ny vidéo iny tao nataoko an'izao hoe eto am'izay ho avy ny pro état fédéral am'izay no hampiadiandreo amy olo ho karamandreo ho pro état unitaire io de apetrako aminao fanontania fa tonga de ho azonao mivaliny hoe ia moa zany reto ho pro état unitaire hiady amintsika amin'ny faritany reto de ireto mpanao politique zay tsy miteny am'izao lera iresatsika tsy maintsy reo io zay tsy maintsy reo io de ty koa mila mitandrina kely tsika fa misy an'le mpanao politique manao miandry an'le la vao mipasse état fédéral de mivadika ato de mody manohana tsy manohana mba hoe la mivadika état fédéral toy mahazo koa zao amin'ny état fédéral atoa la mijano état unitaire toy de toute façon zao tsy nideklare hoe pro état fédéral donc ça mahazo de deux côtés reny koa fa reny tsy miexiste reny raha vatafapetraka io état fédéral io maromaro agnatsika le tafatafana ataontsika tam'izay zokinakazy ino ma mba afitranao zegny amin'ny vahoaka zegny marary amin'ny fotoagna zao ty agnatin'ny état unitaire fa tsy tsapandreo fa baka amin'ny système io zay mamparary ro vahoaka marary baka amin'ny état unitaire ty no mamparary ro baka amin'ny état unitaire ty no mampijaly ro nefa le raha tsy tsapandreo zay ino mba afitranao zegny am'ro vahoaka regny non ny afatsy de tsotra avao tam'izao nanomboky ny resaky mikasika ny état fédéral ty maro nanao an'izao hoe mivolambola fahatany amin'ny Facebook ao avao maro manao an'izao hoe manao mahitsy fa baka andafy manao mahitsy fa ino miavia bakao ia miditra sur le terrain etoa ahitantsika azy hoe manao akory marina ny fandehany satria ny antony motivation nay am'ireny na de maro ny resaky manahaka an'izay de hoe ny tombotsoantsika ho aia moa ny zanakitsika ho aia ny taranakitsika ho andevozin'olo avao ve ho janahin'olo avao ve sa mba hametraka am'izay koa tsika zany hoe zao alohan'ny alanay amin'ny tany toy zao ny raha napetrakinay a Toliara etoa alohan'ny alanay amin'ny tany toy zao ny napetrakinay a Madagasikara etoa alohan'ny alanay amin'ny tany toy fa tsy misy sasy zany resaka état unitaire zany fa misy ny gouverneur ny province fédérée ny Toliara par exemple de ny tanora manana an'izay ambition zay hoe ino raha tianao atao lafa ia bevata zaho tao gouverneur ny état fédéré ny Toliara état fédéré ny Majunga ka tsy misy olo hiady an'io amin'ny plastika fa tsika no tokony miady amin'io baka ambolohany fa nisy ny ady tany ny maty ny gadra ny voatifitsy ndao tsika mba hanome voninahitsy an'izay na fahafatesandreo zay mba hisy dikany ny fahafatesandreo mba handay voany am'izay le raha nambolendreo mba hitiry hiroborobo hanome voany de ny taranakitsika zay faramandimby no hisitraka azy ka io état fédéral io tsy tafapetraky raha tsika vahoaka malagasy tsy vaky volo eran'ny Madagasikara no mandray andraikitra ary mametraky ny pression zay tokony hatao iabiaby ampilamina sy ampitonia mba hatongavatsika am'izany état fédéral zany zay angamba ny hafatsiko farany zokinaka fanampera isorako anao ny tafatafata aminaka teto namaly question somary direct nataoko somary direct nataoko isorako anao koa zegny nagnamia hevitrinao zegny par rapport en position tananao jusqu'à jour ty zegny amin'ny mikasiky fitakiagna état fédéral ty de anareo vahoaka am'zazay koa zegny izy fanampera izy efa nitaky état fédéral fanampera Percy izy fanampera Percy fa ela izy nitaky état fédéral tagnatin'ny réseaux sociaux tao za nahita raha zegny avao zegny en plus za nahita raha zegny za zay tsy nieritreritry hoe fa za mbola hoe agnaraka rô zegny za tsy nieritreritry raha zegny un jour hoe fa kaiky le raha ty zay le raha za tsy nieritreritry fa atsika avy zao ty agnatin'ny fitakiagna raiky zegny satria za koa agnisan'ny marary anao amizao koa zegny anjaranao koa zegny magnamia suggestion anao zegny commentaire par rapport amin'ny koragna jiaby nataonay teto fa pisy anareo jiaby